নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক জনাম যে মোবাইলৰ সহায়ত কেনেদৰে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত সকলোবোৰ জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তাৰ বাবে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ গুগল প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাব আৰু তাত সাৰ্চ বাৰত লিখি দিব কাইনমাষ্টাৰ বুলি। মই যিহেতু আগতে ডাউনলোড কৰি থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে মোৰ তাত অপেন বুলি আহিছে। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব এপটো। এপটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেদৰে অলপ টাইম লাগিব। मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, तेरी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। তাৰপিছত মিডিয়ালৈ যাওক। আপুনি আগতে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড কৰি থোৱা যিকোনো ভিডিঅ' এটা লওক। মই লৈছোঁ। बहुत समय बाद लड़की पे गाना, गाड़ी और दारू नहीं दिखाना, सड़की तरीका है ये प्यार दिखाने का, जेब में ना कोड़ी फिर भी तेरे पे दीवाना, तू हाई फाई लेकिन मैं फोकड़ के वाईफाई पे बैठा हूँ, नाम तो बता बात बात साथ साथ खाली घर रात रात रात, बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई गाय नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा। मामा बनने মাইক্ৰফোনটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ভইচ ৰেকৰ্ডিং হৈ যাব। তাত তুলি দিয়াৰ লগে লগে মই এতিয়া ৰেকৰ্ডিং হৈ গৈছে বৰ্তমান। बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, आइटम पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। আপোনালোকে এনেদৰে ভইচটো ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত যদি আপুনি ভিডিঅ'টোত কিবা মিউজিক লগাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে মিউজিকৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি যিকোনো ডাউনলোড কৰি থোৱা তাৰ পৰা আপুনি দিব পাৰিব। মই যিহেতু ডাউনলোড কৰি থোৱা আছিল সেইবাবে দিছোঁ, আপুনি দিব। যদি আপুনি ফেচটো দেখুৱাব খুজিছে তেনেহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো আগে কৰি ল'ব। আগতে কৰি লৈ কাইনমাষ্টাৰলৈ যাই মিডিয়া অপশ্যনত পাব, তেতিয়া এনেদৰে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি দিলে তললৈ আহিব। क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बनता है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे, लेट्स डू इट। नहीं मालूम है तो सुन, मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, तेरी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में संजू